jumpa lagi bersama kakak. Nah, kali ini kakak mau berburu mainan lagi teman-teman. Yuk ikutin keseruan bersama kakak. Let's go. Kita cari ke sini ya teman-teman. Wow, kita cari ke atas pohon teman-teman. Wow, wow. Ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, lagi nangkring di atas pohon teman-teman. Wah, siang-siang nangkring di atas pohon ini pocong. Kita kumpulin di sini teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita ke sini. Cari lagi. Ke sini. Wow. Wow. Ada si bebek tuh. Lagi sama anaknya bermain di sini teman-teman. Tuh. Nah, kita angkut anaknya. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh. Kita cari lagi ya teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ada tayo teman-teman. Tuh, kuning, hijau, merah. Jadi ngumpul di sini tayonya. Kita kumpulin lagi teman-teman. Tayo. Nah, kita kumpulin di sini teman-teman. Coba kita cari lagi ke sini ya teman-teman. Kita cari lagi ke atas pohon ya teman-teman. Ayo kita cari lagi ke atas pohon ya teman-teman. Wow, wow, apa itu? Kita deketin. Wow, ternyata ini topeng Spiderman teman-teman. Tuh, Spiderman kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita mencari lagi teman-teman. Kita mencari lagi ke atas pohonnya ya teman-teman. Wow, apa itu? Wah, ada si ondel-ondel. Kayaknya mau manjat pohon ini. Hai, kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Tuh, kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi ke sini lagi teman-teman. Wow, wah, ada boba, boneka boba lagi di atas pohon ya teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Kita mencari lagi. Kita coba cari lagi di atas pohon ya teman-teman. Wow, apa itu? Kita deketin. Apa ya? Wah, ternyata ini ada, aduh nyangkut. Ada Ultraman mau terbang malah nyangkut di atas pohon ya teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Coba kita mencari lagi teman-teman di atas pohon lagi. Ada ya teman-teman. Kita mencari lagi ke sini. Kita cari ke sini teman-teman. Wow, wow, banyak popit teman-teman. Tuh ada popit kupu-kupu, ada popit tupai, ada popit es krim. Nah, kakak menemukan popit. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Nah teman-teman, kakak sudah mendapatkan mainan ya teman-teman. Makasih ya sudah ngikutin kakak. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.